Love you, Lord. We love you. Clap hands for Jesus. Clap hands for Jesus. Grace of God Prophetic Ministries, International South Africa. In the African soil, there is one who is chosen by God. Entering the church with the prophet of God, the eagle eye the Google itself. Demons fear him. Devil fear him, also the witchcrafts fear him. The mouthpiece of God, the general itself. For both grace and Shiloh movement, the dead grass will not left unburned. The last race of the prophetic. Clap hands for Jesus. Yes. Okay. Ngimbona lo muntu engikhuluma ngaye usengozini. Ngimbona usengozini. Uyangizwa nje? Kuneminyaka ngapi? 19. Akasafika wakati. Sizinti ngilingaziyo. Indaba zabantu, indaba zabantu. Right. Ngiyayileka indaba zabantu mkhulumazi. Kodwa ngithi usengozini. Uyangizwa? Usengozini. Ngibona wrong people. Uhlangane nabantu aba-wrong. Abenza izinto ezi-wrong. Abantshontshe yena kodwa bayantshontsha bona. So babona-ke bayadutshulwa nge-9mm. 9mm caliber. Wesithathu ulimala kabi ekhanda kodwa akashoni. Bantshontshile laba babadula imoto eStern. Ungasho uqinise mfundisi. Can somebody clap hands for Jesus? Wafika ekhaya kwangathi umuntu obefundisa thina. Mana, yes, yeah. Efika esuka lapho esuka lapho komafubani. Ngabona ukuthi ngathi ukwenza bakhe ngathi khona into. Uyabebaleke. Can somebody clap hands for Jesus? Bago kwa imoto yendi yeStern. So kuwabaleka wangaphansi, but bayafuna because there was a camera. Noma kube robot noma isitolo noma there was a camera yabathathayo. Amen. So, Agash.
Uyabaleka. ingane nje yabona nje Engathinteki kanti. unkosi olumabhiko please Ngeke ukuthi ufike lapho la kukhona ukuthi amxolo. Sizosibhala isibhamu. Singaba lesidlabayo. Kodwa sikamudlela. Uyazi ukuthi mina nginabantu abangofakazi abangamala bentele ukuthi inhlamvu yake yavikwa ile anointing oil. Ukwenza bhimba ngale oil. Sinqaphe ngale anointing oil. Benqatshwa last month omunye wabazalwane emusho. Ningayithathi le. Lo mzalwane ubenqatshwa last month. Ngaya futhi emabeni wakhe. Ngamthandaza ngawuthandaza kubo. Ngayokhipha ilwane kubo ngafaka anointing oil. Naye wasana ne-anointing oil. Sebafike igelelo iy'nkali sisomdubuli kwangadubuleka. Baze badecide ukumgwaza bamnquba bamsika ngoba engadubuleki. Last month benqatshwa. Esikwe wasiwa so umntwana eziyamdubulisa bamsale beshayela phela ngiyamdubulisa umuntu asethi uzancola. Bese ngingabeni angifuni ukuthi nje isibongo. Sengathwekula. Ukuthi sizothandaza kuzofikeleka ingozi. Uyamazwa? Kupho manje. Bonjour man. Quel bonjour man. What's up man? Can somebody come out for Jesus? Hallelujah. Usala kwa mali kama mshongo. Mali kwa mwana kwa leo sema mpate ngoni mpate mtu mpaka chini vile. Usala kwa mali. No bana. Wapo kama mkuu. Back then before is it kama kwa Mordecai. Yes, jamani. Wapo hili? Can somebody get them for Jesus? Tafika wote na ushuka za ndani na wasoma na flow ndio wanafuata kukuza kwa kama jana. Ndio sasa watu kwa ndani. Ukifika kama sasa. Right. Tangu vitu. Right. Buka. Sia kingimangabuya. Ngibona kubhala ukuthi umuntu ngokuwe wona uhlala kwa malume vele. 2. Ngibona iveni. Elivele ngibona ngathi ivuleka ngemuva. Uthona vele khala likhona iveni. Kunjani? La yakho. Nephola. Asiyeke ikolo lakho. Ngoba ikolo lakho ukiveka hayi unana nokuso ngabambi. Okay. Asiyeke ikolo. Nemali esekho iye kwa asiyeke bana musu ngizela bela amelo amala every. Ngibona umuntu onthakatha yo. Ohlakaza yonke into ngenxa yokubona imoto. Kwaphela lekunalo lapho kuzobeka mhlawumbe nalo lapho umthatho yavulela kini kodwa umthatho uvaleke lokunavalwa lapho mana kuyalo thola kuzibize bese kuphela kanjalo. Can somebody get up for Jesus? Wewe ngokala mimi wewe mjane umpalele email umfanana wa WhatsApp ona WhatsApp umatapele unaenda baba wewe right ekenda tatizo ela sasa profess okay sasa profess sasa zikiti kwa bala kwa sit studies for this is just one
siboshwe kwamoya. Sivale impilo yethu ngendlela sivale umoya. Thina sifuna izinto sezenza ngaphysical kodwa izinto zibanjwe kumoya. Kumele sidlokwazi ngoba njalo namastofu yazi namastofu omifule manje nasekulungisa. Iphela sakhala film sasidlokwazi Olukule manje nalo azalusikeni. Ikhona nyama ilashisa. Anawazi sikeni. Wanaza nifike. Ya bibo le amishu. Ngombe kwa shuka kwa nini? Usati langi wewe. Uzuka masaba na futi. So I'm gonna pray. But the American wanna give up the higher was starting at 5 minutes past 6. 5 minutes past 6. So that is 1805. More against means we get challenge the street because we are starting. Makampala. Can somebody help us for Jesus? See